kubilila. So siyabonga kakhulu ke uThixo ake sibethele izandla ngaleyo nto ekhona Nkosi. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Ake sibukele izwi leNkosi John chapter 10 verse number 10. Okay, I started reading there food and I left before smile. I received food in Genesis chapter number 2, verse number 18. I received food in Jenabom, Sifule Jesse, Kadele, Ukubika, Katata, Utigela, no Mama Utigela. Genesis chapter number 2, verse 18. Yes, please. Isihloko sithi ukudalwa kowesifazane. Ukudalwa kowesifazane, yes. Verse 18. Yeah. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Kufanele kusi-highlight ukuthi le nto ingumshado vela kuThixo. Abefuna ukudlula nje kuyo but because of laba babili namhlanje. Into yomshado vela kubani ivela kuThixo. uThixo waplana umshado. Ufuna sibambe le nto. uThixo waplana ukuthi mabe khona ifamily. uThixo wenze kube khona ifamily. So if ufuna ifamily yakho ibe right, njengoba ngisisho kuseni, make sure into yokubana you invite umnikazi womshado. Don't ever do i-mistake yokuthi ubeke ecaleni umnikazi womshado. There's enye izinto ekumele siyibambe. Umshado uyaliwa because umshado ukaThixo. To umshado into engcwele because mayivela kuThixo it means into enjani? Into engcwele leyo. So kuyaliwa efuna ukuthi wona abasemshadweni bahlakaniphe ba-understand ukuthi zikhona i-challenges njengoba kushiwo la ukuthi leli dimoni lakushelwane leli lizolwa nabangcwele plus families. Akafuna kwa-progress, akafuna kwaphumelele esifamilini usathane uyayilwa lona. But sila namhlanje ukuthi lonto leyo siyi-reverse noma wayenze nini eyiplane nini nabantu noma seyabhubha wayiplana kodwa namhlanje yaphelela namhlanje. Ifamily zizawubuyela back to kulaa ndlela uThixo wayeziplane ngayo, laa ndlela uThixo wayeyisekile. Uba kumele siphumelele in that family, kumele kuphunyelele. Uba kufuneka kuphume ogqirha, kufuneka bephumile ogqirha in that family. Yeah. We are not here to negotiate with the enemy. No. Akakhulumi nabantu kaNkulunkulu, akakhulumi families. Finish it clear. Because in the Bible, you belong under our feet. So akanawo amandla uSathane. Praise God. Hallelujah. Ake sifundele mntanami. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Akuhle umuntu bahlale yedwa, yes. Ngizakumenzela umsizi onjengaye. Wathi ngizomenzela umsizi njengabani? Njengabani? Wathi ngizomenzela umsizi ubani ngayo? Wathi ngizomenzela umsizi onjengabani? Ngimjabulisa ngasenza wami. Kanti seJobe. Wathi ngizomenzela umsizi onjengabani? Bani yena? Praise God. So, what does that mean? Umsizi onjengayo. Yes. uJehova uNkulunkulu wabumba ngomhlabathi. Ithi uJehova uNkulunkulu wabumba umhlabathi. Yes. Zonke izilwane zasendle nezinyoni zonke zezulu. Wazisa kumuntu ukuba abone ukuthi umuntu angaziqamba ngokuthini. And then uThixo ithi Bible after uThixo ezibumbile wazenza zonke zabakhona and then wasithatha wasifaka umuntu. Ukuze kuthi njengalokhu umuntu eziqamba zonke izilwane eziphilayo. Lokhu kube ngamagama azo. Wasithatha uThixo wazisa endodeni egama layo lingubani? Lingu-Adamu.
uthixo bengako ukuthi akazithi amagama but wayefuna ukubonisa ukuthi indoda ine-authority. uthixo unikeze indoda igunya. That is why i-enemy idlala nge-families when indoda ingaqinisekanga ngegunya elinikezweyo uthixo. Ngithe makutshela kuqala ngathi igunya elinikezwe indoda ayilo gunya elesidla ukulenza thina apho si-abuse khona i-family zethu. Si-abuse i-authority which esinikezweyo. The authority that we are given by God is to rule right our families. Ukuzirulisha right i-family zethu ukuthi sizilindele uthixo, nothing else. Sizilindele kubani? Uthixo. Masiyeke mntanami because of time. John chapter 10 verse number 10. John chapter 10, verse number 10. Yes, so ngiyasifundela incwadi kaMatthew 18:18 and then siyavala. So funda nje lamavesi amabili. Verse 10. Isela kalizi kungengokwe. Isela alizi kungengokweba. Nokubulala nokubhubhisa. Nasibambele ndawo. Isela alizi ingekuko ukubulala nokubhubhisa. Lensela sithetha ngalo yilensela elafika ku-Adam eplaced uThixo in the Garden of Eden. uThixo ebeke ithemba lakhe endodeni. Ithi iBhayibheli kwafika lensela leli lafikeleba yonke iplan kaThixo benayo ngo-Adam. Laphazamisa yonke into or laphazamisa lonke uhlelo lukaThixo ngo-Adam eGarden of Eden. So ngamagama into engifuna ukuyisho ntambama, into ekumele siyihlakaniphele silumkele ngaphezu kwento zonke esake sahlakaniphele, ngoba lithi iBhayibheli lelisela lelanikezwa ukuhlakanipha kusho uThixo ngokwakhe ukuthi ayikho into eyayingungqondongqondo njengaleya nyoka. So in other ways uSathana ungungqondongqondo uvunywe nguThixo. That's why ethi yona lelisela alikho into elizelayo. So as abantu abakholwayo abasindisiweyo abamkele uYesu, we need to be careful. Into kumele sibe careful ngayo silumkele isela, ngoba njengoba ilisela elismart, lisela elingebi kodwa lemihlala, uSathana akayenzi into abayongena ebhankeni awukheza ibhanka, kodwa usebenzisa wena into uyoweba. uSathana akayenzi lento ekuthiwa ukukexesa, kodwa usebenzisa umuntu. So if we very careful, into abasithi sikholwa siphethe into enamandla, siphethe into powerful, kodwa sisetshenziswe yisela. Amen. So philile mo eJohannesburg. Awusekho? Silumkela ukuthiwa ukusetshenziswa yilona isela. Ithi iBhayibheli akazelanga nani uSathane, kodwa uzele ukuze athini akubulala. Lokho abantu namhlanje babefutha bestrong, but lafikisela leba imithandazo, leba fasting, leba ukufunda kwezwi, lathatha zonke izixhobo zekhona. Isela alizelanga kwakha, kodwa isela lizele ukuba lidestroye, libulale. So uSathane ayikho into ayikhutshelwe esulwini ngaphandle kokuba abulale. Mina ngize ukuba babe nokuphila
bakho buchichile. Verse number 10. Isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe Continue nokuphila. verse number 10 in English. Hallelujah. Verse number 10. Yeah. The thief does not come except to steal and to kill And to kill. and to destroy. Niyasibamba izinto zintathu. Isela alizelanga ukuze lingathi lizele kuzokuba libulale lidestroye. Sathana mayifika nakwiphini ifemeli nakwiphini ikhaya nakwiphini umuntu uthi make sure into yoba xa ekushiya ukushiya kuthiwa kuphelile ngawo. There are people which is now enbaziyo babe namagama but namhlanje which is amagama wabo siyafuqelwe phansi ngoba kwafika isela ngoba isela lizele ukuze lithini liphele libulale lidistroye. So ayikho into usathana ayikhushele ezulwini ngaphandle kwabele. That is why kumele sibe masifala nje le-conference sibe very careful noba sibuyele emakhaya sihambe with a strong message yokuthi eyona nto kumele siyihlakaniphele siyilumkele njengoba sikholwa sihlangene into enamandla sihlangene nojesu. Into kumele siyihlakaniphele kumele sihlakaniphele isela. Ngithe kuwe usathane unamatricks unendlela zokungena akangeni ngendlela esicanga ukuthi lizongena ngayo. Isela alize nini langalibabele kodwa isela